ipegau ipasuran na nabitta yarega ia belewi anu naciangi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam betuan ada siddi melo na pegau nareko na pegau i nasurangi nabitta melo edena melo pegau i anu na dedena melo mabelewi anu na pesangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Dakwah Sio beserta dengan pengurus-pengurus yang lain. Yang kami hormati Ketua Komite RA As'adiyah nomor 5 Sio. Yang kami hormati Kepala RA nomor 5 Sio beserta dengan tenaga pendidik, pegawai syara yang sempat hadir, teman-teman dari Ikatan Dai Belawa yang sempat hadir, tomatuaku yang maneng, silasuraku yang maneng, anak-anakku yang maneng, yang tak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormatku kepada siapapun. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyukuru kama jalla risese arajanna fungalla ta'ala nasaba nafakke totorita mandepu-depu ngarilalena iye weniwe untuk hadiriki acara wijatta memperingati mauludna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang pertama, saya mewakili semua orang tua anak didik RA As'adiyah nomor 5 Sio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru RA As'adiyah. Engkana Pak Guru Wijatta Bu benengi di telo Pak Guru Wijatta rasa deh nule tampil pada nange. Contoh nih bawang angka tu syariatna aso masih sekolah online nya nanae indok na isuro Pak Guru ko boleh dua ngeso degaga si kata-katang anak taro 2 jam suruh ki Pak Guru samana degaga jama-jama jaji kok kaya kantor 2 anak mulai aga mijar na surangi mo ki serena so calet tuh. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru yang telah mendidik anak-anak kita semua. Tomatua malabiku sila surah malabikon ke hadir saat sekarang ini kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal.
ulang ajajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero Nabi ijajangi tanggal 12 Rabiul Awal. Angka tofan ritata rampai. Maka da benengi degaga 12 Rabiul Awal. Maka tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Benengi degaga 12 Rabiul Awal. Maka degaga riasan hari raya Idul Fitri. Benengi degaga 12 Rabiul Awal. Maka degaga riasan pelaksanaan Isra Mi'raj. Benengi degaga 12 Rabiul Awal. Maka degaga iyewe degaga mapakor degaga segala-galanya. Unro alap biranna yero tanggal 12 Rabiul Awal. Nenya angka toto panritata rampai. Maka dayero bulan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan cahaya. Magi naritalla bulan Rabiul Awal bulan yang penuh dengan cahaya, sehingga natalla itu panritata Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Ulang Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan cahaya. Nasaba rilalenna bulan Rabiul Awal narampai tofan ritata ulida fihi nurul anwar. Nasaba rilalenna bulan Rabiul Awal akkoiro rijajiang cahayana cahaya ya naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajiro ulang Rabiul Awal matan rela de tu baraka nataro rilalenna. Nasaba akkoiro rijajiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya riasikna cahaya. Ibu tanggal siaga nangin dari jajan Nabi tanggal 12 tanggal siana mati Nabi Yero Nabi mati tanggal 12 Rabiul Awal. Magi Nabi nari jajia tanggal 12 nama tito tanggal 12. Nasaba yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka 12 nati wiraki nigi tau melo salama rilino gangka matena baka malik dapura ri asri monrina pengalla taala harus inakatan nye 12 aga yer 12 yana ritu nomor siddi anna poleri rokonna tappae 5 poleri rokonna sallange dan ditambah dengan akhlak Rasulullah 12 nati wiraki nabita komelo ki salama lino akhirat. Jadi ngaranyir makna hikmana dari jajan Nabi tanggal 12. Makanya yeroidi umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poin yang ketiga angkena tiwiraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu ampe-ampena Nabi tak melo ya ceri. Makanya kita merasa melaksanakan perayaan maulid atau maulud de lain sangadinna ya naritu melo ki makka ceri sifat-sifat na Nabi ta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yero Nabi ta layutusu irilebo na yetanai melo ia ceri ampe-ampena. Makanya apa ngarain angkam mana maulu ni toliloma maulu na demo pada kacelo ni nabita dampa-dampaki angkam mana maulu toliloma maulu na kiade pana de na siwada bali bolana dampa-dampaki angkam mana maulu ni toliloma maulu na poji mopi japui
agaganna tawe angkamma na molu toliloma molu na de panisangi bacer ya sange salawa angkamma na molu toliloma molu na de panapatatto ngiri ya sange sampaja 5 waktu adampa-dampaki mabele ria sange asalamakan. Makanya agana nabita melo ya ceri yero melo ya ceri ko nabita yang pertama adalah ittiba'ur rasul. Aga ya sang ittiba'ur rasul ya sang ittiba'ur rasul aga nasuruan nabita ifegau i aga na cian nabita ya belaiwi yero nabita na caki papole ria sange anu bertentangan si agabawa agamata nadena ri papole, itulah yang disebut dengan ittiba'ur rasul. Nareko angka nasuraki nabita ifegawi anu nasurangi nabita ria sange anu sunnah. Jadi nareko angka nasuran nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sunnah asanna, itulah yang disebut dengan ittiba'ur rasul. Yero anu sunnah guna narilalanna pakkasiwiata pattepangi sampajang waji nareko kurangi sampajang wajita age tepangi sampaja sunnata. Makanya yero sampaja sunnai pantilade ya pantilade nekia aja akam masih angka maka da sampaja sunnah na pale ya upego aja na wasampajang waji dena wadding magina dena wadding waleki akle barakabu antara isi asli si bawa isi buku ya yero isi buku na pusoli solina kagakwe makisi buku na pusoli solina isi buku na bukanja kanja na isi buku tatta ilabi makasing isi asli ya pakulingi peman ibu kanja na isi buku ibu solina isi buku tetapi lap tatta ilabi makanja isi asli ya makanya yeroria sange sunnah patepang itu patepang angka pakkasiwiata kurang iena sunnah patepana nareko sippo isi aslita age tepang isi buku jadi dena wadi makadaki sunnah ina bawang ia upegau aja no pegau ia anu waji ma puasa sunnah ina kiadena puasa ramalan ma puasa sawalangi ina kiadena puasa ramalan mapwa masampaja sunnah ina kiadena sumpajang waji dena wadding mage makkede kaidana dena wadding ipake isi buku nareko de gaga ngingita makir kaidana batuan na ada ya sange sunnah patepangi ya sange sunnah melo ipake mapagenda. Makanya ittiba'ur rasul lori nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu ipegau anu angkai nasuruan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan niya ya belewi anu angkai napesangkan nabi ta angka simakutana maka defakutanana tega malebbi ipegau ipasuran na nabi ta ya rega ia belewi anu naciangi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betuan ada siddi melo na pegau nareko na pegau nasurangi nabi ta melo edena melo pegau anu na dedena melo mabelewi anu na pesangkang tania ittiba'ur rasul asanna nareko siwali ni pegau nasurangi nabi ta sampaja sunnah na ciangi mak gosip mas sampaja sunnah ni mega sampaja sunnah na nekia mak gosip matoi tania ittiba'ur rasul asanna. Tapi ittiba'ur rasul ya naritu angka ki pegau ina surangi nabita ya belete anu napesangkangi ya naror ya sang ittiba'ur rasul. Yang kedua ittiba'ur rasul ya naritu yang
ya ceri ampe na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada na Nabi ta iro rilalanna agama ta idi umasalenge matandre itu angkena ada enenya pak disengangi, sehingga di dalam kaidahnya dikatakan al adabu faukal ilmi, naya ada lebih matandre onronna naya pak disengangi. Ya jero ampe ta ada ta paralui pakanjaki aga buktina matandre yero ada naya pak disengangi. Contoh rirampe rilalanna fikye makada yero uratna urwaniwi pak tega pasigi bapa mula urat taidi urwaniwi posita gangka ututa ya jadi nareko angka orwani mas sempajang na tutu moi uratna ya sekna posina gangka yawana utuna na sempajang asa sempajana. Misalnya koki bolata mas sempajang tale lipat ta idi oranewe ne napa ipake wajuta waju calepang waju ilaleng tapake mas sempajang asa asana sempajata nekia makurangi adana ya makurangi adana. Jadi benengi mas sempajakin nata tutu moyero bawang urata mapangaraki ya sena fosita itaro na inapa yero lifata yawana ututa monro asa asana sempajata nekia kurangnya adana. Tetapi tanranna penting yero ria senge adab coba ni matu ko subui Ustaz Heril matu ko subuh mak baju kuta mi lo mak berjama napa masulara puntu yawanu tuna nulle makka damana ki idi makkitae malasan Ustaz Heril malasan betul salat kita sah tetapi hilang adatnya. Makanya ye naron nange maka da al adabu faukal ilmi megalada yaitu ada rilalanna agamata na contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain yero mak kacamata mak baca megaikan Nabi ta mak kacamata kue yero mak kacamata mak baca madarrik itu mengaji ipake kacamata pura ki mengaji le tutu akorange le yuka kacamatai itarik ko ya sekna akorange ibon riase i kacamata ta ya sekna korang desa tamadosa nekia kurangi adatna magi nangka akorangi mun riawa ya se i kacamatai. Contoh lain saretna wani saya ceramah di satu masjid yero mengaji tempona mengaji 5 tahun nama kata nimi 5 abion nama kata nimi akorange ya pakuling pemang 5 tahun nama kata nimi 5 abion nama kata nimi akorange desa nama dosa deh murai mengaji pedang nasabak sisa matoka kede stas makan jalan dan nange baca tak dan memang luar biasa kori andalan tapi si di bawah saya na kurangnya ada na aganna kurang ada na 5 atau na makata nimi ako rangin akata nina sabak 5 abiona kurangnya ada na semestinya lo kurangi maka dakat nareko mangaji ki imon rie 5 abiota makata nimi 5 atau tamakata nimi ako rang. Contoh lain meloki makatok bai di pakatok bai
aje abiota ipon riolo menre ko mimbarai kurangi adekna desa nadena asa katok bata nekia kurangi adekna aje yoloe ipon riolo menre iya naritu aje atau ta aje abiota ipamulan nonno pole rimimbarai iya naro ada biasa ladde takkalupa ki namuni cek dek moa melo kita mawesewe pada ritok kita kalupa ya tapa lay sorok bami pintuna sorok bawang pintuna pada ritoni yang lupa baca doa padahal agama tak sempurna onro sempurnane yero agama ta nafak gurunga ki doa purani tofan ritata nataliti manang sininna agamai imagi agama ardi yarga agama samawi sininna agama purei taliti de pagagap kala sempurnai agama salange nasaba angka doa ripak gurunga ki nei napa ijama ria sange siddi jama-jaman melo kita mawesewe angka doana melo ki manre angka doana bu aga pasi doana ko ki manre Allahumma laka sumtu Allahumma barik tar melupo aku de pata apply tiki jolo matematika ya wa sangide na apply makri daftar pemang yang makna matika yero doa rilalenna agama ta pantilade magina pantilada yero riasange doa sehingga anata nape patatau tamani RA kita ajarkan doa nasaba makade kaidana rilalana agamata tungkat jama-jama ipa mulai nasaba parelo doang maka mancaji pakka siwangi rimun rina ya lain pemang tungkat jama-jama ipa mulai nasaba parelo doang maka jama-jamannya angkeri jama rimun rina farelo doange mancaji manengi pakkaswiang yero riasangi ibadah amal duan rupa tu angker riasang amal adi yasangi amal adi aku bawa lino ilolongan mandreki aku bawa lino matin roki aku bawa lino to jambang aku bawa lino tapi maka de kaidah yang kedua nigi baca parelo doanna ne nappa na jama yero jama-jamange maka rimun rinna yero parelo doange mancaji pakkaswiya jadi to manre ibaca parelo doanna ne nappa to manre mancaji pakkaswiyangi tempota manre melo kita ma pasae ta baca parelo doanna tempota tama pasae ta baca nangi parelo doanna kemudian kita masuk tama ki pasae mabalu ki idi pak balue mangalli ki idi pangallie mancaji manengi pakkasiwian makanya kotama ki pasai tabace nangi parelodoana ne napa tama pasai aja nagaga matutu pero korilalang aja nagaga ma bicara-bicara dena wadingi pu ada korilalang kenapa karena kita sementara dalam keadaan beribadah ya beribadah gitu kasih mat kutana persoalan nosta dena ya falak mana parelodoana melo kita mawesewe dena ria fala melo kilo galunge pak dena ria fala melo kita mapasae dena ria fala maka de papak guruna nabitta fakul bismillahirrahmanirrahim narekode mafla iparelodoana bismillah kitne napata jama yero jama-jaman de taplai parelodoana tame pasai bu bismillah ki maka setiap pekerjaan kita di pasar akan bernilai ibadah. Transaksi ki tawar menawar terhitung sebagai sikir. Yokka i aje atau ta nak dampengi pengala ta tambah amalak ta yakka i amalak yakka i aje abiota tak dena i dosa-dosa ta jadi tahu apa moki bu ko pasai na napali sunari ko hurai baca parelodana acan nemoki ko pasai kenapa setiap langkah kita akan menjadi ibadah setiap langkah kaki kita nak dampengi dosa ta pun Allah subhanahu wa ta'ala
melo kinangi manre ibace parelo doanna nareko irita ye parelo doanna nareko to manre Allahumma barik lana mareloki lori Allah taala efuam pa berakang keka agai pa berakang anreta sarekwa mengyero anu yanrewe ma berakai wadingi pake makasiwiang wadingi pake mak jama wadingi pake sapadale dek nanca gilasa masa di seseta jadi malamun lada pale pak betuan ye ria senge ye doana panare ketomelo manre. Yang kedua yang lo tempo tamelo manre ya hari itu wakina azaban nar ye lawi kop ngalla taala sarikwa mangi mabela ki poleri afin naranaka nulian kasih makutana magi nang kamelo mi manre to makada wakina azaban nar ku apa bele ka poleri afin naranaka biasa nitur yang kalinga pak bu makada juku site kewe mukba poleri anu harangi pak kolingi pemang juku site kewe mukba poleri anu harangi degaga hancur isangadinna afinna ranaka aga batuanna mak batuangi makada seakan-akan rilalanna rekir farilodoata makada fuang aja je tafatame rilalanna tiga roku narekotania anu mafacing aja tafatame rilalanna lanroaleku narekotania anu halala aja tafatame farilalanna lanroaleku nareko depa nawat di wanre nasabak de nama facing sesuai agama na pengala ta'ala ya jaja to herang meloki manre tapatak denai de nama facing itu barakat na farilodoata maka madarri manre kita mani nanre rilalanna timutta moreki masusi aja tatundra-tundrai bisa jadi na cangi pengala ta'ala tama nasabak de nama facing yero meloe yanre ya nasabak yero dia sange anu macarepa mega turfana angka gaga macarepa nasabak benda nameto macarepa aswe bawi banda nama itu macarepa namu age go kangi tatai macarepa madari apo jetu ang kayer pa anu di pagandeng-gandeng mati ka ngasu napa nasapireng aga pa sinasapireng de na wadding magay banda nama itu yero aga ge de na mafacing makare ki de ne yandre de to ne yandre yero bakoroe fada mui nasaba asalan na de nama facin najisi yang kedua angka to aga de nama faci salami gau na nasabari de nama facing magere manuki yang lupai baca bismillah de na wadianre magay nasaba de na to ma bismillah ne gire yero aga gay yare ga ma bismillah siki bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar legere manuta ternyata tempo na pura igere manuta lari manue tempo na lari manue engka anak ta mabonga-bonga na rempa ulunna mati dena wat diandre magi na dena wat diandre angka na sabari na materi mondrina pisoi ya tame solokangi pura igere tama solokangi dena wa diandre magen kana sabari na mati mundrina pisoe kanya bu law ammani mellimanu ko pasai ro ipurai gere tasappa ro pak gere makanja ya tasappa ro pak gere makanja sebab madar yang kawita dena makanja tapi megamui makanja biasan kana gere de panamati manue na piani tampanci yawana panci tua finna saya khawatir tamir manue ko fanci engkawai na fanci telam manue ko roi mati bukan karena pisau mati karena air mandrek itu tanya anu mafaci ya rega 10 manu melo yelli
Ayam pertama ya piatama, ayam kedua sampai seterusnya. Ya kita orang nyer nangi mamulangi tama mati karena tak tandrai. Ya. Jadi tak sapa yero mafacingim makanya ibatina makgiri. Yang ketiga, angkato aga dena wadianre magere manu kinange. Tempona igere manu ma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim negere manu mati ro manu de gaga proses serimun rina magi pale na de na wadi yanre manu na bali bolane ne na apa negere menawi bisa mana itu bahasana koto menau ya. Apapun modelnya harangi asana mage nasaba de nama faccing afulengan yena ronanya to mari lako pungala taala wakina azabannar fuang melo kije manre pabeleki poleri afina ranaka batuan na ada to mari lau sare kwa mangidena tama anu de nama facciri lalanna lan roaleta isuro anata melo doang ena elo doaki wakina azabannar sare kwa mangidena tama rilalanna tiga rona wija-wijata anu de nama facing sehingga dia tumbuh dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dipelihara dalam keadaan beriman, gangkanna wija-wijata tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tomatua malabiku sila surah malabiku ke hadir. Nah, kesimpulan tari lalanna ye watu cinampe. Maka dai tomada puda-puda ngarilalanna iyon ronge. Memperingati ajajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega gariyellau rifungalla ta'ala sarekwa mengi kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nigi tau ipoji ko nabita maka fada mui tempona angkana napoji ki rigau angkana masih tua ki rilebok na tanai ya rega baja sinya dia ni selaina rilebok na tanai tatta ima cawe ki sibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rafi rampeng ki wabillahi taufiqi wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.